neza gusa nyine niba aba nabo baje kurwana bambaye imyenda y'abarundi Burundi bukomeje kuba neza hakenewe urukingo kwaritemu yanze kigaragara malariya iri hano ntabwo iterwa n'umubu yamaze kuba igikatu kandi iyo barwaye malariya igikatu iravurwa ariko iyo barwaye malariya igikatu ntabwo kwaritemu ipfa gukoraho bagutereragura ibishinge nibyo bibura ibyo bibura kugira ngo abantu barebe uko biri bugende ariko duhagaze ku maguru abiri iyo umugabo watubwiye amakuru yaratubwiye ati biriya bintu nibyo bakinisha nta muntu upfa kabiri mbere nibyo duhagaze ibindi byose tuzakomeza tubibabwire nk'inkuru ntabwo bazongera gupfa kabiri ntabwo bikunda ngira ngo iyo ni ntuzi hari wenda tuzagerageza dushake uyu mugabo ejo nagerageje kuvugana ko barashakisha umunyamurenge tubwira ndayishimiye nibo banagerageje gutera agakenkejo aribo bagerageje gutera agakenkejo iyo ni position y'abarundi itanavanze na FARDC niyo yasubiye kongera gutera kugira ngo ize mu gihe dufite abasirikare bacu bakomeretse ntibarekeraho noneho ubu nyine baragiye baja mu ruganda rwabo rwa Kotebu baprinting imyenda yabo y'abarundi ubu nyine niyo hebambika intera hamwe bariya ba P5 bohereje ibihumbi 4 bihe bizamuka ku ndondo ibihumbi 4 hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 bigize iminsi byakoze training ahantu hatatu mu Burundi ivyo zambikwa tennis z'Uburundi zifite drapo y'igihugu bazambika FDLR n'abariya bose binkora amaso bakayumba Nyamwasa ubu nyine noneho bagize n'undi mushefu wabo Like Habyarimana umuhungu wa nyakwigendera Habyarimana nawe wasize akoze genocide mu Rwanda abo ngabo nibo bazamutse bazamutse inzira zitatu kamanze mbaheza ukuntu bapanze bakiri Uvira ariko ntaraja Uvira kambabwira umwanzi duhe turwana nawe uwari we dufite FARDC yakatubereye umubyeyi yemeye gufata inkota kugira ngo isogota abana b'abakongomani mu gihe ibyo ngibyo bitazabakundira tuzorwana tugeze ku munota wa nyuma yuko nta handi dufite kurusha iki nico gihugu cyacu tukagira abarundi biyemeje biyibagiza ibyo badukoreye tukiri mu gatumba bakadusembera abantu bacu ibyo bakoze igihe candadaye abarimu bigishaga abana b'abarundi bakaza bakabafata bakabatsembatsemba nabo bagashirwa ibyo byose twarabyirengagije turicecekera ndetse dukomeza tubana mu mubano mwiza n'abarundi ndetse twanagira n'ibyago muri Kongo tukamugira iwabo ariko ibyo byose tumaze kugira bumva yuko ayo maraso adahagije ubu nyine bohereza ibihumbi bitagira ukuntu bingana muri Minembwe yonyine irimo ibihumbi bigera ku bihumbi 9 z'abarundi bya regime iyo tuvuga gutyo ntabwo tuvuga abaturage b'u Burundi tuvuga regime ya CNDD-FDD abo ngabo bari muri Minembwe nibo bari kuri ano marango gutangira za gakenke ugaseruka kuri zero na za mikenke bose ngo nta kindi bihe bashakisha kuko mubizi ibi duhora tubivuga buri munsi yuko abantu kuba abatwarabashije kuva muri Uvira zahaye umuryango munini umwanzi kugira ngo akomeze atera ibirindiro byacu za Minembwe no gutera abaturage bacu ba Minembwe kubabuza amahwemo kubafungira amayira kutabaheza ibyo kurya nyine Minembwe nta munyu nta sabune tugize iminsi tubivuga inzira zose zirafunze turi mu kantu kakobo ibyo nibyo abarundi badukorera iyo ureba neza abakora genocide ni ibyo ngibyo bakoresha kutabona aho uryama kutabona ishurya no kugutema no kugutera ibombe no kugusogota inzira yose ishoboka kugira ngo bakwice nibyo byakozwe bazamutse inzira ya Gafinda iyo uzamutse Gafinda ku bantu bahazi bahamanutse kera ubu uvuye muri Uvira uri muri Uvira hari imisozi itatu hariho Gafinda iba ibumoso hariho Kirungwa iba hagati akabona Munanira iba iburyo izo nzira zose barazizamutse abazamutse Gafinda barengera kuri Hwehwe ahantu habaga isoko ya kane ya kera aho ngaho niyo bagize rero berekeza hehe berekeza za Kajembwe arizo banyuzemo baraza bafata imihana ya Kajembwe abaturage bamwe barahunga nagira ngo mufashe mu nyunganire kuru rukingo Madamu Scovia avuze ko mu Burundi cyangwa se Burundi cyangwa se guverinoma ya Neva hakenewe urukingo hakenewe iki urukingo hari malariya y'igikatu paracetamol zanze kwaritemu byanze ibinini nta bushobozi bikifise hakenewe igishinge
niba bagitera ku mutwe, niba ari ku kabuno, niba ari ku gisusu kamasijuwe, ariko hakenewe urukingo. Tuzi ko inkingo mu busanzwe bazitera bazikingira kwirinda icyorezo cyangwa se gukumira virusi. Ese neva ari butege bamutera igishinge? Kuko hano ni neva ubwiwe. Noneho rero muze kusigurira iri jambo nabivuze. Uru rukingo rukenewe ni uruhe? Nabivuze mu ijoro, n'ubu ndagarutse. Nabivuze murantwenga, kandi narababwiye ngo neva zadukururira akarambaraye. Sindagera kuri Lieutenant Colonel Kanyarugabo. Nagira ngo wowe wumve ko amazi yarenze inkombe, ibintu byamaze gufata indi ntera. Uvira igiye kongera ifatwe, ntabwo bari bufungure. Abanyamurenge bamaze iminsi bataka inka zabo zarashize. FDLR cyangwa se ntacyo niyo koalisiyo yose ntibemera amata, ariko nyine n'abatindi. Ubundi mu busanzwe kurwanya inyamaswa itakujya itakwica inka zirya ibyatsi zikaduha ifumbire tukabaho. Hano wundi n'umuvumo, abantu bica inka muri abagome. Asha nibandanyiriza Sikovi ati mu Burundi hakenewe urukingo. Ninde muntu uri bujye gutera urukingo mu Burundi? Uburundi bwamaze kuba akajagari, Uburundi bwamaze kuba akavuyo, Burundi bumaze kuba bufite virusi ishobora guhita ikwirakwira muri aka karere hatabonetse urukingo. Kandi yagize kunarongera agira kuno nge ndamwitegereza, aravuga ati sha hatagize igikorwa, mu maguru mashya iyi virusi ihava igera i Kigali. Reka rero twikomereze. Nyamwasa ari Bujumbura, rya sezerano neva yavuze ngo umuntu wese uri capable, witeguye, ubishaka, naza nzamuha igihugu akorereho imyitozo ashaka. Abambere bapasinze, abambere haciyemo indwi bapasinze. Ngira ngo n'abarundi benshi mwarabikurikiranye, na Prime Niyongabo yarariyo, Kasupari Baratuza yarariyo, n'uyu nguyu ushinzwe iby'amasomo mu Burundi mu bya gisirikare. Ndetse hagaragaye ngo abanyeshuri 37 ba South Africa n'aba Barundi. Inkori ku maso kutamenya ibiri kuba mu gihugu. Mu Burundi ntabwo bazeguzwa n'itegeko shinga. Neva ntibyakunda, neva afite ijambo. Kabiri, neva abari kumurwanya ni ba Pirime, bikoreramo nta jambo neva afite, kuko niyo neva afunze Pirime arafungura. Nibyo neva ashinze nk'amategeko Reveriyani arabisenya. Banda kugarika bo, banda birababo. Ngira ngo iriya bodi ya neva nta bushobozi ifite bwo kumweguza, ariko nawe nta bushobozi afite. Ibi nyine ni utuntu twabo. Neva ibintu yemereye Tshisekedi mu matora amukurahira kurahira, bamwakiriye neza, bamuha icyubahiro cyinshi cy'isasa, bamukomera amashyi, anyura kuri tapi ruje, arabasezeranira, arababwira ngo umwanzi dufite n'u Rwanda. Nzakora ibishoboka byose mbohora urubyiruko rw'u Rwanda, nzakora ibishoboka byose, nzatanga igihugu cyanjye. Ibyo si byo yabajije abarundi, si n'inama yateranye i Burundi ngo abanza yibaze. Yaravuze ngo nzakora ibishoboka byose, igihugu cyanjye nk'u Burundi nzagitanga mbohore urubyiruko rw'u Rwanda. Rirya jambo yavuze ubu nibwo turi kuribona rishyirwa hehe mu bikorwa. Tshisekedi afitemo profi imwe, kugira ngo aporofite kwisubiza ibice byose M23 turuifite. Ndayishimiye afitemo profi imwe, gusenya u Rwanda, akaba ari buba purisase, yarangiza agasenya Red Tabara,
ndetse agasubiriza mu ndumane bya 2015 avuga ko u Rwanda arirwo rwari ruhiritse Pierre Nkurunziza nawe rero agomba kuruhirika. Nabanzi beruye, nabanzi biboneka bifatika bigaragara. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, rwose turaguhaye ikaze ukande sabone cyangwa subscribe ujye ubona notification uko dushyizeho update y'ijuru cyangwa se isanzwe. Ya kandi turakugumbiriye mu izina rya Yesu Kristo, wowe wahisemo kudukurikira aho uherereye hose muri Afurika, muri Aziya, mu Burayi, muri Amerika, Kongo Kisasa, Braza, mwebwe mwese ndababaniye. Turi gutanga imburi ku mugoroba. Ubu turi mu busesenguzi muri analize y'ibishoboka, y'ibigaragara, n'abandi bose bavuga, kandi mpamenya ko Mamurwa Gasabo Madamu Mutesi Scovia ni nawe uhagarariye igitangazamakuru ngaha mu Rwanda. Ntabwo yavuga ibintu by'ibihuha, ntabwo mpamenya ko yashyushya cyangwa yongere, ariko yabivuze arangije agira kunati urukingo nk'umusirikare. Urukingo i Burundi harakwiye urukingo. Icyo kidakozwe virusi yabaye virusi. Uru rukingo rero, uru rukingo abazarutera n'abazaruterwa nabo bari kuri lisite. Kandi iki kintu ntimugifate nk'ikintu cyoroshye. Opozisiyo yose irwanya u Rwanda yakoreye mu Burayi, kugera mu Rwanda biragorana, gukorera i Bugande biragorana. Tanzania yo ntikwiye kubika aba opozisiyo ni yari iri muri Amerika no mu Burayi. Neva yatanze igihugu, abari muri opozisiyo yo muri FDLR ariko bari mu Burayi, bari muri Amerika, ubu noneho barikusanyije bari Bujumbura. Kandi Bujumbura ni mu marembo y'u Rwanda cyane rwose. Amajyepfo yose y'u Rwanda n'uburengerazuba bw'u Rwanda Uburundi bukoraho, n'uburasirazuba ndetse Uburundi bukoraho. Bivuze iki? Bivuze ko ari igihugu cyo kwitonderwa, kiri strategique, ukuntu gishobora guteza akaga. Ubwo rukingo niyo mpamvu rushobora gukoreshwa. Uze kurisigura nababwiye nti mwarize ubwenge buva muri siyanse, muhabwa ubwenge buva ku Mana, muhabwa n'ubwenge. Harimo n'abapagani hano badukurikira b'abarozi, harimo rero n'abafite ubwenge bwo kuragura, guterekera, kubandwa, kwakirankana ryangombe. Muze kumbwira uru rukingo rwarirwo Scovia yavugaga. Noneho rero nigarukire iyo opozisiyo uhere kuri Jarike Habyarimana iri, kuko Jarike Habyarimana ni umwana wahunze afite imyaka 14. Mpamya ko iyi politike hari abantu bamushyigikiye, hari abantu bamurimo, hari abantu bamuri iruhande, hari abantu bamuproteje, bamusikirita mu nyungu zo kugira ngo bamwifashishe nk'ugaragara nk'umutwe, ariko si we mutwe. Iki gisirikare cya FDLR bajye guhindurira izina, niwe bazakitira, niwe bazagira. FDLR ubwizagumaho yitwa FDLR, ariko uba wazashinga undi mutwe ya FDLR isenyukire muri uwo mutwe. Ubu rero Jarike Habyarimana ari kwegeranyiriza igisirikare i Burundi, ari gutegurira ingabo i Burundi. Na Nyamwasa ari gutegurira ingabo i Burundi. Patiri Ntahimana we ntabwo ibyo birimo, Victoire Ingabire ntabirimo, ariko abo bose nabo babirimo gute? Mu bijyanye n'amafaranga, kubikurikiranira hafi, kureba inzira izo arizo zose banyuriramo nabo. Ariko Uburundi bwaridekaraye butanga igihugu ko ibyo bihabera. Ni ukuvuga rero inama iterana guhirika ubutegetsi bwa Kigali iri kubera i Burundi. Inama iterana gusenya u Rwanda iri kubera u Burundi. Igisirikare kizatera u Rwanda kiri kwitoreza i Burundi. Ingabo zigomba kuhangana na RDF ziri kwitoreza i Bujumbura ku itegeko rya Neva Sebarundi Evariste Ndayishimiye yatanze igihugu
Kisekedi atanga intwaro, atanga n'amafaranga. Ndayishimiye niwe rero utanga abasirikare batoza, hari kumwe n'abacashuro batoza umutwe cyangwa se umuhari ugomba kwataka igihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero urumva hagiye kubaho urukingo, hagomba kubaho urukingo, hagiye kubaho urukingo. Abakingirwa simbazi, n'abazatanga uru rukingo simbazi. Nakubwiye ngo warize rwose. Muri komenti uze kutwandikira utubwire urukingo n'uru, ndaza kuzisoma komenti zose zivuye muri iki kiganiro, iyi deba. Urukingo ni urwaye. Rero iyo bishya bishyira, iyo bitera byerekeza, mutenyenye icyunamo gihere, cyangwa se na nyuma yaho, cyangwa se no muri nza, reka mbivuge uko. Ariko se u Rwanda ruzicara rwihangane hapasinga 4,000, ejo hapasinga ibindi 4? Abo ni n'abazwi. Uburundi bwatangiye gukora iniforume z'igisoda cy'u Burundi. Wumva ukuntu abantu bikoraho. Ibaze gufata iniforume y'u Rwanda ukaba wayiha Red Tabara. Ibaze gufata iniforume y'igisoda cy'u Burundi ukacyambika FARDC ikaba ari byo yambara, Wazalendo ikambara, nuza FDLR ikambara, noneho rero n'izi ngabo zindi ubwo bose bapasinze ari abarundi. Ubundi niko bigomba kuba byitwa, ahubwo bimenyekana iyo bajabutse. Bamwe bafashwe matekwa, abandi barimo mindani mu Burundi batanga amakuru, hapasinze aba FDLR naba, Wazalendo naba, FARDC naba, bose rero ngo aba bose bashaka gushyira imbaraga hamwe, ubundi bose bakaza mu Rwanda. Ni ukuvuga akajagari kabereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Nord Kivu na Sud Kivu, bashaka kukazana mu Rwanda. Kataje mu Rwanda bashaka kukajyana Gitega, Bujumbura. Ariko nawe uri mukuru uze kutubwira uti ndabona uruhande rw'intege nyaruru rushobora kubihomberamo, ndabona batsinda araba. Ku bwenge busanzwe kuko habaho abagirirwa ubuntu Imana ikabahishurira, abagirirwa ubuntu bakanariza bakitegereza bakareba ibizaba, n'abaterekera bagaterekera, n'ababandwa bakabandwa bavuga ngo hazaba iki, hari gukorwa iki, hari gutegurwa iki. Ibyo bintu byose nuza kubihuza, hari akavuyo n'akajagari k'iyo mitwe kuyisenya. Ariko urumva nk'u Rwanda urwo ruzatanga urukingo, ntabwo dopfa kabiri. Ninde wavuze iri jambo? Ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nubwo yavuze ngo hari umuntu atubwiye ko umuntu apfa rimwe nta gupfa kabiri. Umenisikia? Rero Kanyarugabo uyu nguyu nawe yabigarutseho avuga ati 4,000 byambaye iniforume z'abarundi byose byinjiye ku butaka bwa Kongo hano iwacu, nta sabune nta munyu, kandi gutaka kw'abanyamurenge, gutaka kw'abatutsi, kuboroga kwa bariya bantu. Kandi ibintu babaza iminsi bavuga ngo ibigo 3 byose bishinzwe gutreninga, kwigisha, gutanga amasomo y'ibya gisirikare mu Burundi byose byohereza muri Kongo. No kuvuga Uburundi bwabaye teri source y'ikibazo cyitwa Kongo n'u Rwanda. Iyi ni intambara rero yeruye igaragara mu maso hanjye, no comment. Iyi ni ingwara.